சரி நன்றி. சரி நன்றி. சுப்ரி அக்கா நல்லம் நல்லம். මේ තැනට මොකක්ද කියන අක්කා? ඉන්දේ ඉදම්ල పేరేనా? පෙරියකුලම්. ඒගොනාමලේ පෙරියකුලම් කියන ස්ථානයේ තියෙන සරුවත් කඩයක්. ඇවිල්ලා බොන්න පුළුවන් සුපිරි. මේක රුපියල් 150යි ඈ. 150යි. සමහර කල් ලංකාව ඉන්න අය සිගරට් බොනෝනේ. සිගරට් බොනවට වඩා මෙන්න මේක දීලා බලන්නකො. සුපිරි. මේ පෙරියකුලම් තමයි මේ පාරයිනේ තියෙන මෙන්න මෙතන. මහා රසක් තියෙන්නේ. නල්ලම්. நல்ல ருசி பரவாயில்லை. අපි ආවේ මෙතන රවුමක් දාන්න. හරිද? රවුමක් දාන්න ඇවිල්ලා වට ලස්සන ප්ලේස් එකක් හම්බුණා. බලාගෙන පොඩි 35කුත් ආවා. දෙමළ මිනිස්සු කියලා වෙනසක් නැහැ නේද? ඒ මිනිස්සු අහිංසකයි. තේරෙනවනේ. සිංහල කතා කරන්න බෑ නේද? නමුත් ඉතින් හොඳයි. අපි ලංකාව ජීවත් වෙනකොට දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා එහෙම වෙනම දෙයක් නැහැ එකයි. අපි ඔක්කොම එක බලවට තමයි යන්නේ. Kasih panah ada terang paru nih. Kasih panah ada paru nih. Be kasih panah. Akka bisnes apa ni? Ah. அப்படியா? சரி சரி நல்ல பிஸ்னஸ் இருக்கு. பரவாயில்லை. காலையில் பிஸ்னஸ் செய்யுங்களா? காலையில் பிஸ்னஸ் செய்யுங்களா? அதுதானா? ஊராக மட்டுமே இந்த ட்ரிங்கோ டவுனில் எல்லாம் வரவாயினா இந்த ரோட்டில் மரத்துலனா வரவில்லை. சிங்களம் தெரியல கொஞ்சம்